Residents of Madanriting have lauded former Nongkrem MLA and MDC Lambor Malniang for his pivotal role in securing the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act or Mgnrega scheme for the locality, a milestone achieved amid the hardships brought about by the COVID-19 pandemic. Villagers and beneficiaries of the 100-day wage employment program warmly received Lambor Malniang during his visit to Madanriting, expressing appreciation for his long-standing efforts to exclude the area from the Shillong Municipal Board and bring it under the Rural Administration Framework. The move made Madanriting eligible for the Mgnrega benefits, a development that residents said has transformed their economic and infrastructural landscape. Madanriting was previously listed under the Greater Shillong Municipal Jurisdiction. However, through persistent advocacy during his tenure as MLA, Lambor Malniang convinced the Union Ministry of Rural Development to reclassify the area, enabling access to rural development schemes. The Mgnrega initiative in Madanriting was launched earlier this year with a sanctioned amount exceeding Rs 84 lakh. About 348 residents currently hold job cards under the program, which has provided much-needed livelihood support to economically weaker families and improved connectivity within the locality. Several roads that were once impassable are now motorable as a result of the scheme's implementation. During his visit, Lambor Malniang inspected ongoing work across various blocks in Madanriting. Addressing the gathering, he recalled that when the foundation stone was laid, some critics had dismissed it as an election tactic. Quote, "Time has proven the sincerity of that effort," unquote, he stated. Bahadin jom kecingyo banwan banbu yung mga nurim natap terjekiman kebakrau orang kani kelakulong kia keren haki platform jom ke politics bahawa mga nurim banwan banbu nagmanda kesenang Madanriting uri mga nurim politics uban Nongkrem uri mga nurim upasiwan banbanbi Padma nagta pangyo ya kabot hanray kabon niya ako yung smoking kita tintin ng kapor kan sa patay kapor kan sa koy pag-ipat pa ng siyong Madanriting kin sa tip langawan ra si siya yung mga upulong takong mao yung politics panantoy mo na nelawan ra yung mga upulong kajimintoy yung sinong Jingim mi longi kibabala hakane bisis pasing mong kapor dan sabay pat kapor batay siya mentaw sinem kapulong papinsaki mobi kamgang bangan putro mga hanray ki kamo ha ki kan kamjam banyak din disawan ngin hapat kalma kita dai halor jom gini ki baro kawakwa banong akmat chopi Bagajingyo, iya kani kepala siswasni, Madanriting kalat kata nakamap jom municipal, dari kata usukungannya. Kiopsa kiwan, matip siya. Kiwan lang yakren, kino kibutanggam rekesyon na juba. Bangilarum, iya kay siswasni, ibawan municipal issue pendant, kami yakren Kapamot, iyadangan ng municipal, Mgnrega yang pernah Islam, kawan rakyat yang cingim, yang kilong yang mungsen, yang bubol. Tang kata, habang apet, yang kesaksian kebayong matausnan. Kapoy kumbag prakusawlak sa ko agajari. Ba't kayo kataw? Kataw ka? Ba't iba register, daw ta ka-job card, kitang dunat Lai sumatam, yo ikatang prakusawlak. Magsay natin ikhenye ng prakusawlak, mentang ni. Magsay natin scheme ko kahetang. Kapag nalubalakhay Madanriting kay day gani kahetang,
kawan itu perap solat, bat material, bat baibala, kawan perap solat tam. Ngadongong tentang kitong charity, ngakarmen pangakami nanti, bala gundo-gundo, inpoy nyo spa praspa. Ladapoy kata, kapamot, kapisa kanang he, kajingyo kanang buon. Katang buon ginong register, nang daganigay balas paski, kata kanang kiyo kapisa, nagaliyang jaga department kinay. Ako apa di pagkapoy, dagi alay kror hagasisnan. Kata dagi sinang rot kicungan. Nadakiway kisnong, gila kiyo at gila po. Balay ni Madanriting. Madanriting kasyum, pagkatiga kuwaning kong pagkakun kato kicungan. Namar mga minayang narong siya si narong siya ay ito. Ang dangadap meeting program na si kisnong kikoy magpwedeyang ang ay ito. Dahil tagadaw kajingit, yung kapang kadon yung kisnong ay ito. Dahil halo ang binigay pero ipalok-lok kami ng kulang. Ako ang panong tanggoy. Tanggod siya patima. Nga kamen siya. Pagkadang siya kan to. Ano rin nga japat hakikam kipabuti ngayon na ta. Madanriting headman Ricky Evans Lingdo expressed gratitude to Lambor Malniang, describing him as the driving force behind the villagers' inclusion in the Mgnrega program. He also acknowledged the challenges faced by members of the Village Employment Council in overcoming allegations of mismanagement during the early stages of its implementation. Pada lembang kecil peran tiga jom bagi layo akan spasi. Ada mundai lagi kemudian ini nak sakut haru han cedian. Dari lembang tradisional kecil jing tenenti bagi peran tiga jom ini layo akan spasi bersedang atau sedang. Dengan bagi akan teraya cacat. Lewat mereka jing tikam di bagian ushun bah jingnya nila kenduk umurong nasional kalau ucapan juga BC di sekretari juga BC mah. Kando kecil syakat no, menhakan ini pilai snowy. Mata kasau sengi dan mereka mana berkenal orang nasional orang bangsa kat rumah. Tapi kita, dari orang nasional, usia macam bisi ngamtir. Tapi orang ulung nama bangah kemlet. Halas mesti berpiun bicara yang lain. Mesti penajong bicara itu. Nah, tinggal itu penajong ya pi ngamtir itu. Pi kenal kan berkenal ngam soper. I sekretari kan doang. Inbo hajing tuai. Di bawah sini lagi pun. Nama boleh kadang orang nasional tang tak ngeriu benai. Nakuang bahay na labon ha. Apa ngastubli nga nung uding masiso. Uding masiso. Nakuang bahay na labon ha. Tanday nga jukang snow. Balay nga po snow. Apa nga tray ng tagapanga meron sa kibliw. Nga nga miyo bentay lera. Isketri miyo bentay lera. Nakalispasi. Baro kayo. I-straight ang lupit makakam kajam kanya ibed yan natin. Dahil sibun ba kaya isketri lah kendo ila sa akin to ang lupay. Ngayon isketri nga wat jutim. Yan biskman. Tingkat bagi jendai. Apa yang pilih kau balik cepat melim nak udah. Penbiang kecil tahu mana ayah puas nak, mana ayah kabai kali baik saja. Mendak kau mahu pindah. Ingin buat maksud nak makan ini kam. Kawan rak. Ya kan pah kami yang maksud nak development maksud. Dengan orang ini sekretari apa pilih cepat maksud. Penbiang kecil tahu mana ayah nak. Ngat siu menganak maksud ni kabai kali baik bam baik saja cepat baru. Wadik nama pilih nama tak maksud. Mendai pilih kam baru di sini. No, baik mungkin kam kibangio. Buat kita kami. Kendiat kita pah. Kadang ini bagi pun kilo kami bagi cerai. Kisah tu boleh ngidong kam, ngidong kam kita tiada jam, ngidong kam kita depan, ngidong kam kita kijingbuan ngidong kam jenis. Tinggi kita kami kami le. Mendai tak blok E, mendai ada blok E, ada blok G mah. Ini, kalau cuma blok E, blok F, blok I, ini kilo kami ada mesti. Mau kita cerai kita, berwarna kita kajing, kita development macam senang. Jadi kita nak yang macam mana? Sebab orang hang ni pi barang mah. What so ida, what you say ki bre tiba warna kini ki buat lam le mah. Ini yang berkawai, kum kata habisi, kum kata nasional. Ini yang tadi berkawai. Ada dalam pencari orang berkiri orang nasional, ia kena orang nasional.